Iako se smatra da se prava turska baklava može naći samo u Istanbulu, sve više oni koji tvrde da se jednako autentičan, pa čak i ukusniji zalogaj može probati u Novom Pazaru. Razlog je jednostavan. Dok industrializacija u velikim gradovima Turske polako potiskuje ručni rad, baklava se ovdje i dalje proizvodi tradicionalno, list po list, fil po fil, uz neizostavnu meru ljubavi i zlatne majstorske ruke. Dosta turista iz Turske dođe, ne samo Turica, nego i oni koji su porodično vezani sa ovim našim krajem dođu i kad probaju naše baklave, oni su oduševljeni i kažu da su to one prave baklave od ranije koje su bile, tako da mi smo što se tiče nas zadovoljni kvalitetom i proizvodima koje mi ovdje pravimo. Naprimjer, na Novosadskom sajmu smo pre 2 godine izašli i tu smo uzeli kao šampioni za kvalitet sa baš tom baklavom sa pistaćima. U jednoj od najpoznatijih radionica za proizvodnju baklave koju vodi porodica Čašić, svako jutro miriše na pečene orahe, pistaće i sveže razvijeno testo. Ova porodica tradicionalne recepture donela je iz Turske, a njihova slast je postala nezaobilazna za sve koji dođu u Novi Pazar. Imamo od pistaća sa orasima, imamo čokoladne i ono po čemu smo specifični, to su baklave sa ukusom nara, koje nigde u svijetu nema, to smo mi prvi, u stvari sad ponegde i prave, ali smo mi prvi koji su izašli sa tim ukusom. Turisti iz regiona, ali iz mnogo udaljenijih krajeva retko odlaze iz grada bez pakovanja baklave za poneti. A mnogo puta smo susreli sa pitanjem da li mogu da izdrže 2 dana, 3 dana, 5 dana, idu avionom i za Ameriku, i za Švedsku, i za Afriku, nose ljudi na sve strane svijeta i verujte da ono baš kad se odluče da im je neki bitan poklon, kad hoće da nekoga baš oduševe sa poklonom, dođu ovde i uzimaju poklon od nas. Proces proizvodnje počinju u tišini ranog jutra, kada se u radionici okuplja mala ekipa poslastičarskih majstora. Među njima je i Emre Kaya, majstor poreklom iz Turske. Ja sam počeo da se bavim ovim poslom sa 13-14 godina. Iako sam mlad, veoma sam priznat majstor. Nije lako. Sve su ovo zahtevni procesi. Posebno je važan rad sa testom, sa količinom masla koje se upotrebljava. Važan je i način sečenja. Sastojci koji idu u šerbec se stavljaju u odnosu na spoljne temperature i to je veoma zanimljivo. Kada se slojevi testa poređaju, na red dolazi pažljivo seckan orah, zatim puter koji se preliva u tankim lazevima, pa pečenje na savršenoj temperaturi. Mi smo pokušali da proizvodnju prilagodimo našim uslovima, tako da sada, kao što znate, idu i slave koje su posne u našoj državi, tako da smo mi napravili posne baklave, korigovali smo malo recept, tako da što se tiče ukusa ne možete da primetite da li su to posne ili mrsne. Zahvaljujući porodici Čašić i majstorima poput Emrea, baklava iz ovog grada postala je ambasador ukusa, most između Turske i Srbije, prošlosti i sadašnjosti, zanata i uživanja.